Aradanna Paul kuto Israele. Makarani Paul, sila suraku si bawa toma-toma lebiku. Teng kalinga ni yolo ya melo yu Paul. Na yang kalingara na to megay makada maca pale mak bahasa Ibrani Paul, pede mamekko ni. Napa makada ni Paul? Iya to Israel ka. Kuka kota Tarsus ijajiang. Kuta na Kilikia, iya ke kuka Yerusalem ipawakke. Anak gurunna ka biasa Gamaliel. Na napak guru madece ka pasalena hukunna neneneta. Namolo pulada su mengaku jamai elona puang Allah Ta'ala pada ia mu pegawe Yesoy. Pura mato biasa upan rasa-rasa si bau uno to ya molengi ya sengela lempu. Urane ia rega makun rai uti kemana napa utarungku. Nai malompoi matoyo si bau sinina to macocoy maleka surat kuasa. Ya uti wejo ke kusekampota yang monroi ku kota Damsi. Jadi di mana manca jisabi kuro paselenge. Na naola ya rosure engka ako saku tikkengi tau ya molengi la lempu kuro kotae. Napa utiwi kue icalai. Matanga lalekuna joka kudamsi. Tengaso ya rawatue. Tapang kacaka matapa ya liwe cakana pole kulangi ekan naka. Buana no kutanai. Nang kada sa daw yang kelinga mak bicara makada. Saul, magi mu rasa ka. Ubali ni makada nigay di puang. Makada si iya na Isa to nasareero iya mu rasa. Na sinina to ya wewe silaw. Na itamana to ya ro cakae. Iya kia dena pahangi iya ro sadai. Napa makadana puang aga na perlu upegau. Makadani oto no napa ko joka kudamsi. Kupiro matu ipudako sinina ya meloe mupegau. Nasabak buta ka na taro ya ro cakae. Jadi na renrem manika silaku tama ku kota Damsi. Kuro kotae engkaya seng Ananias. Pak gamalade nama tinuluto pegaoi hukut torae. Na yakitangi kusinina to Israel yang kai kudamsi. Na jokai ka na patato kusadeku makada. Sila sureng akita no paimeng. Na yamatoro watue makita tongan na witatoni iya rotawe. Na napa makada si Ananias. Pura no napile puange. Iya naritu ala ta'alana neneneta. Kwa mangimusengi elona makutoro muitai. Si bawa main kelinge sak dana surona ya tongenge. Mancaje ko matu sak bina. Si bawa mapalebangangi ya pure muita si bawa main kelinga kusinina tawe. Nama kekuange agapi mutajeng. Oto no. Apesani cemme ko tanrang atau bakemu. Si bawa asumpaja no kupuange kwa mengiak dampengengi dosamu. Waktu kulesu ku Yerusalem. Matenganga masumpajang kubola sompange. Natapana ko seka ruhna Allah Ta'ala. Nang kewita Nabi Isa si bawa na pudanga makada. Salaini gati Yerusalem. Nasaba ia tawe kue kotae denelo tarimai ia musak bingie pas seleku. Mape bali nak makada. Opuang na semana tawe makada ia biasa matulili tama kubola sompana to Israele. Tikang itu matape ekwidi. Napa utarungku si bawa upan sarasa. Na watuna yunoi Stepanus. Ia naritu sak bimu. Angkatoka akuro. Na usi tujutoi yero gawe. Si bawa wonruangi pakeana yero tomunengi. Napa makarsi puange kuia. Apa nguju no. Nasabak melo ka suruh ko jok mabela pole kue. Ia naritu ku kampona bangsa lainge. Na ia to megai. Neng kalinga mua Paul mak bicara. Ia kena yang kalingana na popa selena bangsa lainge pada gora ni makada. Uno bawan ni ya tawe. Dena wat dia pesatuo. Kuon rona tentara Romai. Pada gora tutu ni tawe. Na piatoi wayu saliwana si bawa masyam porotoi awu. Tanrana makada pada liwe China. Jajero penggawa tentarae. Na surutiwi ni Paul konrona tentarae kwa mengiparesai si bawa icambui. Na sabak melo imisengi makada aga pasabarna na igore makuro kutomegai. Ya kia watuna isioni Paul na sabak melo ni cambu. Makada ni Paul kuponggawa pasukange ia tatonge kusadena. Wadi metomaga mucambu to Romae ya de epa na pura ya deleki. Na yang kalingana ya roponggawa pasukange ya napawe Paul.
Jokka ni pudangi ponggawa tantarai iro pasalenge akada aga na melo ipego puang na ta Roma iro tawe. Jadi jokka ni ro ponggawa tantarai ku Paul nappa na tanai makada. Pauni ya tongenge toro matonga koga. Mape bali ni Paul makada. Iye tongeng. Nai napa makada si ponggawa tantarai. Masoli uaja iya napa ka di mancaji to Roma. Mape bali ni Paul makada. Iya ku iya simolo jaji ka mancaji to Roma. Na ing kalingana na makada makro Paul tapas Romana ni ero to melo iparesai. Na iya ponggawa tantarai waktu na naisa ni makada to Roma pale nasio metauni. Paul kiolona mahkamah agama. Na yero ponggawa tantarai melo imisengi si bama dece makada aga si tongana pasabarena na itapui Paul kuto Israel pegau anu masalah. Jadi papa bajana mak bere ni parenta kwa mangi mak dapungangi ponggawana imange si bawa sininna mahkamah agama. Purero napasutoni Paul pole kondrona tantarai napa natiwi mangolo.